ma hian in Chanchinthar thlir zauna te politics lampang han thlir zauna te kan han buat sei le don ania tum hi politics le Thu Thar thlir zauna kan han nei a episode som ni na lo ni ve don tareng be ya kan channel a video kan ron upload thin mi lo ngai hlut sak thin tu in zawai chunga lom thu kan han soi thar le ni sela episode som ni lai siam the kan han om te hi nang ma ni alo ngai thla thin tu te le min du sak tu te wang ni ti kan tria atharin lom thu kan han hril le chau ni tuntuma Chanchinthar thlir zauna kan han nei ma saber tur chu April ni som pathum pathian ni khan Ukraine ram mar chaka sumi kho pui lai li lai tak city center an ti chu Russia in ballistic missile in tum ni ngo taka pa he pathian ni biak in khom kal hun lai vela Russia in Ukraine kho pui pakhat sumi aka lai hi in khom tur tum kaw ni ania wangin in khom tur kal tur mi kholaya an kal tam lai takani wangin chiat na na sa taka thlenga he thil thleng hi Ukraine ni na Ukraine le Russia in kara in do na chuaka chiat na thlen na sat per tum ti te point Chanchinthar lama chuan an zia kani mi som thum pali chuang in nun nan chana Ukraine State Emergency Service ten an soidanin nun na chan jinga hian no pang pahnih te pon tel ania tin mi za som pasari chuang ten hliam an tura liam tur zinga hian no pang som panga te pon tel nia soi ania he thil thleng hi Khawvel ram sang sang hroi tu te pon an dem tu te po an soya Russia hian he khopui sumi khopui hi Russia ram ri tanga kilometer somli hla chawa omani wangin a bei fo meya Mars ni somni pali po khan anron kap to chuta chuan mi som ko pokoten hliaman lo tur to ni Russia in ballistic missile mangin hetia Sunday in khom kaltur te anin buat sai lai biakin panan kal mup lai aron kapan ni wang hian aron ka na kholai vel city center a hianin hliam tur te po hin tamzul nia hriatania tin chu nun na chan po an thanem viau maya an khongai thlak viau ani tin building an kap chenwala tin university building te pon kap chen nia soinia in khom kal hun lai takani wang hian ko thlera min tama tin hliam tur te po tranpui tu zongin an boi hle khating angkara khan chan chuan na chan engeni ambulance le medical team te pon vir boi hle dia soini pokani Ukraine President Zelensky chon he thil thleng hi Khawvel ram dang te poin an dema tul thu soya Russia chon he tianga poi khoi hi adu tak chu nia chu wangin na taka Russia hi Khawvel ram sang ten an nor ni lo chon rem na hi an du mai lo wang aron tilani in biak na nei pui rungot chuan ballistic missile te ati top rungot thei si lo chu wangin Russia hi firfiak takin an che ti Khawvel ram sang ti hen an pomangaya chu tiang taka nat taka an ron che na hi Khawvel ram sang ten kan chang let an di lo chuan Russia hian an tharum tho na hian ti top mai don si lo chu wangin an tharum ron tho angana hian kan chang let vezel turani ti in Khawvel ram dang sarkar hroi tu te po asom let ani tin US in Ukraine ram tana abik taka palaya ruat gate kelok ka chuan Russia in sumi kho puya ka phi adem thu soya ama poi sipai officer thina nia he Russia ina aron beidana hian thil diklo tak athlenga ni atia chu wang tak chon President Donald Trump appoint Russia le Ukraine in do na hi ti top tumin a bengor ema a chan po he tiang thil mi pui wan tlang poi soi lo ten an tort na satlo to ko wang hian US President po hianin hein do ni ti to patula ni ti in Ukraine rama US ina special envoy at gate kelok chon thu choran siam pe boka tin United Nations Humanitarian Coordinator for Ukraine Matthias Smale point he thil thleng hi dem thu soi chokin Khawvel mishing te chunga dan omsa bot chet na lian takani atia international humanitarian law chon in dona le in ti boina thlen hian civilian te le civil mi te thil thleng thil nei te beivak hi khapla tama se Russia hian chu dan chu bo che in heting hian mi pui poi soi lo te le an thil nei te an in te ron kap chia he thil thleng hi international humanitarian law an bo che ni ti in aron soi chok ve poka European Commission President Ursula von der Leyen point ha thil thling edem tu na takina soi choka
Russia chu tun ma le tun thlengin mi dang ti boi tu an la ni chhun zom ta zela ni aron ti ve bokani UK Prime Minister Keir Starmer le France President Emmanuel Macron te pun ha thil thleng hi an dem thu na takin an soi chok boka in European Union na tel ram sang sang hroi tu tele a Khawvel ram dang danga sarkar hroi tu te pun Russia ina Ukraine a be na hi tun cholni tum kaw ni liam ta a missile manga a han kap le hi an dem thu an soi chok boka US President Donald Trump point he in do na hi ti to pa du thu tlang au pui ma sela Russia lam hian an tharum tho hin la ti to plei thei si lo wa tun thlengin he boi na hi alakal mup anga ngai ania chu wang tak chuan Ukraine lam po hian remna le mon na hi om tak tak don chuanin Khawvel ram sang sang sarkar ro tu ta hianin hemi Russia President Vladimir Putin hina to ka an nora an kar lo chuanin hein do ni he top lo ang ti thu aron soi thar le bokani ti chuan kan Chanchinthar thlir zauna a pahnih na tan chuan Israel chuan April ni som pathum tum kaw ni jing lam khovar ma deuh khan Gaza khopuya damdoin mumal takan na thok theya la chun Ali Arab Hospital anti chu bom in an kap ngeni an bom chelea mitam mutu te soidan chuan he damdoin hi chhene hlea tin abik takin ICU intensive care unit le surgery department building te phei chu a chhene le zol ni nan soya he damdoin hi chong ne sang ania Israel ten an bom nu hian kang mei le mei khut chok na sa hle dia soinia amero chu he Israel tena Gaza a damdoin pakhat Ali Arab Hospital anti an bom chiat a hian hliam turanam lo nia soinia Israel lam chuan damdoin an be chan chu Hamas ten tom ko ka le ro rel na hmuna an man thina wang ni nan soya mi puiten hliam an tot lo nan Israel sarkar chuan damdoin ho tu te hnena damdoin le chhevel te kha mi puiten dam lo tele a doctor na thok tele khatiangang mi pui om te khan an chua san tur ani tin hriat tirna kan pelo ka chu wang chuan tu ba hliam an tur lo ani tin Israel lam chuan an thiam thun ron soi ve thunga damdoina thok tu doctor pakhatina soidan chuanin Israel sarkar hian azing ko varma dewa emergency ya mi dam lo an zailain an ron phone a telephone mangin hriat tirna ron chua an ron be don thule khadam doina om dam lo zong te anin thir chok vek tur ani mun him lam an pan tur ani chu ti lo chu bom ina engani ati anna tho wanga hliam tur tel anu na chan te rom thian lo thona wangin aron hret tir ani chu wangin in ral rin na man po om loin man mo lu tukin minute som ni chung velin in thir chu na mun him zo ka bi pui le dam lo ten kan neya chu wang tak chuanin har sat na lian tham tak kan tok ve tho ani tin an soyani chuti chuanin hedam do in bula St Philip's biak in an ti te po chetel nia soyani poka Israel ten dam do in an ka cheta ki Anglican koshan te an kol lai nia Jerusalem lama Anglican koshan roi tu te point Israel sarkarin an en kol dam do in le khatiangang an abulvela biak in te an kap cheta khapu an ti thu len dem thu te po an soi chok khiala Anglican koshan en kol dam do in ani mewa wangin British sarkar point Israel in tum kaw ni tuk taka hetiang Gaza muna Palestine te oprom mani sela an en kol dam doinan bom mangan beita ka wang hian UK sarkar po nan dem thu no soi chok ve ni ti chuan he dam doin hi hetia ka chetan ni le ta ka wang hian Gaza khopuya chuan dam doin mumal taka na la thok thei chu om tari lawa ba ro chu dam doin te nau then khat ro chu mumal vak lawa man thei ala om nuala chung mura chuan he dam doinan ka cheta kadam lo somnga chung te chu ison chua an ngai ta World Health Organization thu chuina soidan chuan dam lo somnga son chua turjinga som te phei chu dam lo na zualan nia chu wang chuanin son chua te po boi thlak viu ni in an soya Gaza strip kan ti hemi Gaza Israel lina abe ta ka hianin dam doin in en kol na le dam doi te aman ruat te po an tla cham ta viu dia street ania ti chuan in Israel hianin Hamas tena hetiang ang damdoin lem bi puite in kara anin zeruk thina wang hian an dim du big silo chu wang tak chuanin tun truma po hian tum kaw ni tuk jing kho warma deuh khan damdoin hi kho thim line bom mangin an vak beile ta ania chung te chu tuna Chanchinthar lo lang sar zuala hian atela Israel lam hian Hamas mitang ten
Hamas ten bitang an kolte an chhuawat theinan ngor le zualin i Gaza Strip hian beichhun zom zel don niin vau khanna tun la soichhun zom ta zela achan chu Hamas ten en hian thamasa khanin in ka hayan ti topan ya chan po Hamas ten en le Israel sarkar te hian an bitang kolte in thlengton turin in ka hai an neya maro chu Israel sarkar bai sengin Hamas te hian an bitang kolte aron chua that du tak lo wangin Israel sarkar do theina in atlen talawa ti chuanin tun March thla top lampang khan Gaza Strip pa Hamas te hi beichhun zom le ta ti chuan Gaza Strip a hianin mi puinu naw tam takin mun him laman pana Gaza chim lam le par lam khuwa tam tak tak pe chu khoram ang mai ani to ani chu tiang ang chuanin Gaza Strip pa lutur an phur lutur tur te dam doi lampang te le atan puina lampang thil rang khai Israel sarkarin lir the phur lo khap sia adang betlat boxia Gaza khop Strip at cheng mi pui ta thian in tun huna hian har san lian tham tak an to ka chu wang tak chuanin United Nation te le Khawvel sarkar dang te puin Israel sarkar he tilutuk ma ma ti te puin andem thu te ponon soi via ma ro chu Israel sarkar ro he chuanin at hemi Gaza te an in tiam na anga an in ka hai thutlung anga an mi tang ta ron chhuwa vat lo ni chuan an beichhun zom zel tur thu hi ti hian uar takin la soi vele zel pokani ti chuan a pathum na tan chuanin i South America khomol puilam pang hi kan thlir ho khat viawa tun tuma hian in han thlir ve zok don dila April disom pathum pathian ni vek khan in South America khomol puya Ecuador ram chun president thanna an neya ro rel lai an president ni lai Daniel Nabole Eptulamatangin leftist Roy tu anti Luisa Gonzalez ite chu candidate an nia he in president in thana hian candidate in Beiber an nia ti chuan he an in thana hian in tual chung a damdoi tol ruk tam lutuk te le chumi na ken tel tharum thona thleng thin te po ti top an du thu te le khemi Ecuador ram economy siam that an du thu te chu an in thlan aw hla an campaign aw hla zinga mi ania vote la te hi tun he Chanchinthar kan rot bot sei lai hin chhir bek ania ti chuan tuna kan han hret thei chen ai chuan president nilai Daniel Nabo hian vote singkhat sangruk in ma roi ria soyania Ecuador rama hianin vote nei himmi makta doi som pathum chuang anoma an rama hian vote nei mi kum som pore ta tanga kum somruk panga te chu vote an thlak nge tur ti dan omani hian dan ding lai hi mi na lo bo chia vote thlak lo ani chuanin poisa dollar somli poruk join remna an chunga a thleng thina ni chu wang tak chuan kum som pore ta tanga kum somruk panga inkar ta chuan an ramdan in a phut angin vote an thlak nge tur ani vote ka thlak pe lo ti khom theilo ni amai ro chu vote nei kum som poruk le som pasari inkar mi tele kum somruk panga aya upa te chuan vote thlak hi chu dan chuan a huam lowa chung kum som poruk le som pasari tele kum somruk panga chin chung lam te chuan vote thlak khan du le du lo ain ngat ve thonga an ramdan hianin vote thlak nge turin a phut lo thonga an du le du lo ain ngat ve thonga ni Ecuador ramdan hi dang dai ve wa kan Chanchinthar thlir zauna hianin ngai thatu te point a bengwar thlakin ti kan renga an ramdan kum som pore ta tanga kum somruk panga te inkar vote thlak nge tur thlak du lo te chu poisa choi hrem na pek thian ni thu te hi kan han tar lang tel ani chu ti chuan kan Chanchinthar thlir zauna apalina chuan kan ram thenom lok Bangladesh kan han thlir lenga Bangladesh Anti Corruption Commission chuan an thu boi thelu mangin Dhaka Metropolitan Senior Special Judge Zakir Hossain chuan British Member of Parliament nilai Tulip Rizwana Siddiq chuman turin thupe ka te chuak rup mai ni Bangladesh sarkar thu nei tu te hian Tulip Rizwan Siddiq hian dan phal loin Bangladesh rama nei din an soya chu an chui chianga thu boi hi he Metropolitan Senior Special Judge hian aron pomta he thu boi an hemi an siama hianin British Member of Parliament nilai Tulip Siddiqui hianin anu lai zon nu Sheikh Hasina Prime Minister ni lain Bangladesh a hian arokin amodan diklo mangin ramaneya chu wang tak chuan he thu boi hi aur ta ni tia soinia tin he nu British Parliament a MP ni lai Tulip ba ka hian anu Sheikh rehena le anu Prime Minister lui
sei khasina tele midang somnga te chu he thu boy a hian thu nei nan man sula wangin diklo takin raman ne chu wang chuan an zawai hian somnga tele an ni chung kwa member pathum somnga pathum te chu thu boy an ortira man na tur arrest warrant an tiang chi kha Bangladesh metropolitan senior special judge thu pe ka chua heng te poi thil dang dai ve takania Bangladesh sarkarin UK United Kingdom British Parliament member nena khan thu boy man na tur thu pe ka chua rup maya heng te poi Khawvel Chanchinthar langsar jinga mi pakatan ni wangle kan ram thena mani wangin kan han tar lang tel ni sela ti chuan pangana chuan China chuan US President Donald Trump an ramatanga sum don na bungrua thon du manati sang chu ngai tu non le turin an ngen thu China an commerce ministry tan an soya chu ta chuanin Donald Trump a hianin China sarkar laka hian tiang China ram laka hianin sum don na bungrua US ina alak lu mana hianin engeni chia za somli pangai nan ti sangani chu China sarkar hian US lam chu an thil ti ngai tu no na he an chia lak an ti san hi ti hniam le turin an du ti hi ti hian anon soi choka chu Khawvel Chanchinthar a hian lo lang choya zirtop ni April di som pakat khan Donald Trump a hian China tanga US in bungrua alak lu thina bungro then khat le ma zong smartphone te computer laptop te le semiconductor te chia ti san chu achol lai lok tur thu asoya amai ro chu China lam chuan het hemi thil bungrot lem te laka chia chungchanga ol nai mo han chol lai lok a nei hi China tan chuan eng tham mani lo wangin China lam hian US in China bungrua an thon chuat China in US a bungron thon chua het ti taka sanga Donald Trump sarkarina chia la hi an ngai tu anon lo ani chuan China lampo atop thlengin an tran ve tur thu an soi chuaka China hian US hi hemi sum don na konga chia in an lak to na hian an hlau vak lo ni te point alanga chu wang tak chuan China in US sarkar laka hian chia sum don na bungro anin dor ton na hian za sam ni pangain an tipung ve to ti te pokan video masalama kan soi to kha ti chuan hetia chia anin ti pun ton na lama hian in Khawvel ram economy tha kan ti economy lian pani China le US tena hetiang ang thu boi hla boyan han nei chota hi Khawvel ram dang te point an ngai venin tin Khawvel in sum don ton na point nas takin atuarin angonga nei tur hi an chut lok ka chung te wang chuan US le China in kara chhe ti pun nasa le zual le u chok lu to kan hanin ti pung ton vela hi chu Khawvel Chanchinthar lu lo thei lo ni ti te point a soi thei ome ti chuan China lam la hian tloman tum si lawa US sarkar hian he an thutluk na hi chian ron ti pun hi an su ta ni lo chun China sarkar chu top thlengin a ding ve dona US ina ti pung ani chuan China poina ti pung ve zel don tiang khan vo khan na thu non soi choka amai ro chu US lampo hian in engeni ngai tu na tharan seng le don nge chu hriat lawa amai ro chu heti mek lai hian US Trade Representative anti Jamison Greer chuan tun din muna chuan zona President Donald Trump pale China ho tu Xi Jinping aten hemi sum don na chia in lak ton chungchanga hian in biak tum nan neem ti zona azo chuan President Donald Trump chuan China ho tu China sarkar roi tu Xi Jinping a biak tum na a nei lem lo thu in a changa chu wang tak chuan US lam hi chuan China ina hetianga nga ngai tu non le tura thu chuan non nei ve po hi ente chi man ngai lo vet ni te point alang ri ni ti chuanin kan soi tong khan President Donald Trump hianin Khawvel ram som kwa chuang nin ka ria chuta chuanin US sarkar ina bungrua athon chuwa wanga chi an lo lak thin te do dal nan le an ti hiam na tura akar nan chi ati sang vakani chu wang tak chuan tun huna hian Khawvel ram ten US ne na anin sum don ton na hian har sat na lian tak tak an to ka chu wang chuanin ram som sari chungten US sarkar hi hemi chi chungchanga in biak na nei turin an dor to ni te point soi ania amaro chu Donald Trump hian ni som ko chung he chi lak
ati san chung chang hi an chol lai lok le tur thu aron soi ria chu ti mek lai chuan China sarkar bi ka chuan he ni som kuwa chol lai lok a hianin a huam lo tur thu China bi ki chu a soi awangin China sarkar hin la na zuala moti mai tur ani amaro chu sir top ni liam ta thil soya khan smartphone electronics kan tiang chi le semiconductor a terror chuanin he ni som ko chung chol lai lok hi a huam riang ti te point China la ka hian Thu Thar te po chun ron nei vele a chung te chu tun hemi China le US in kara sum don na chi anin lak to na Thu Thar ron langsar zual pakhat te chu ni a ti chuan a paruk da tan chuan British member of parliament oira hop house le apasal te chu April di som khan Hong Kong an thlok luta ma se thu nei tu lamin he British member of parliament oira hop house hi airport a lo dangin Hong Kong hi atlon phal sak talawa an nu pa hian an fa pa Hong Kong a cheng mek tlo tur le an tu pathar mu tu makalan nia apasal chu har satna sim lawin airport ateng nan chuatir maya amaro chu British parliament member ni lai an MP ni lai oira hop house ro chu airport chu san phal sakani talawa dar kar nga lai airport a hian an hrenga chu mi nuwa an ram ngeni UK laman thlonai nan thlole tir le ta British member of parliament hop house hian engwanga China in Hong Kong a tlo hi phal sak lo nge ti chu engma China lam hian an thril lo ni na soya arin dan chuan ama hi Inter-Parliamentary Alliance on China IPAC member ani wangin China in Hong Kong le Tibeta human right dan an kalpui dana thil bo chet na dan bo chet na tam takan nei an social thina wangin IPAC lampang te hianin hetiang hianin Hong Kong po hi China sarkar hian atlon phal lo ta niarin thu te po soya ti chuan China hian tun malamin IPAC member mi pathum te po China tlo theilo turin alo ngeni thu chhualo nei to chu wang tak chuan British member of parliament hop house po hi China sarkarina an kol Hong Kong a hianin airport chu sanan phal lowin an thon let ta nia ngai thei te po nia tun haya hianin British member of parliament hi ramdangal jin hianin har satna le buenan tok te newa mani lok pon kan soito kan video ron upload ma sa khan British MP pahni Israel sarkarin Israel raman tlo tur po alo engani tlo phal lowin alo thon let le to poka tun nai hen British member of parliament hi an van doi thei rewani heng thil tlenga wang hian Liberal Democrat Troy tu Sir Ed David chuan British Foreign Secretary David Lemmy chu Chinese ambassador nena an MP chunga thilan lo ti dan hi soifiana nei turin ko turin angena ni China sarkar hian chan na tun thlengin an lan nei lawa eng titia hetia British Parliament member ni lai Hong Kong airport ta dar kar nga chong te reng an lo shrena an ram pot lo phal lawa Hong Kong pot lo phal lawan han letir le ta hi in soifiana Chinese ambassador London a cheng mek chu nei turin ko turin ep to pol lampang chuanin an ron thu chuan ron nei ve bokani ti chuana pasari na chun India rama kan lo lut le to do na ga West Bengal a thil thleng hian thlir ma sapere la India rama chuan West Bengal a Murshidabad district chunga tun haya India parliament in dan thara pomta kan chanela po voi tam takaron soito Waqf Amendment Act sang ni somni panga dulo wangin Hindu le Muslim te in kara boina na satak April ni som pakhat le ni som patni khana choka he thil thlenga hian mi pathumin nun nan chana ni he thil thlenga hian Muslim te chuan Waqf dan thar man dan tur chu an do dal thu le he dan hi engeni Hindu ten hlei luak taka Muslim te laka rowan relda ni wangin an du lo ti lan tirnan kong puiten danga tin rel kong te pon danga ni chu wang chuan he buina hi a in pun lun chawa Muslim ten zir top ne tong trai an nei thin tong trai an han bang kha he buina hi aron bul ron in tan na lo nia ti chuan police lir theite le mi mal lir theiten hala ti chuan police ten an lung te brick bungtan anin voma chu wang chuan ngeni he buina hi a pun lun chhota April di som pakhat zir top ni le April di som pathi in rin ni te khanin he boina hian ziam lama pan theilo maro chu April di som pathum pathian ni tang khachun boina thara chuak le talawa chu wang tak chon police lam te pon hetiang do dal na hoi hat tu te poi khoi tu te darnan tear gas ten mangatin khatiang ang mi pui pung khom te po
tharum mangin an vodara ni tiang te mangin khang te wang khan mit then khat te pon hliam an tura chu wang chuan in Calcutta High Court pon man mo deuin he buina chungchang hi angai tua ti chuan High Court meuin he tiang angan ngai tua chu man mo thlak le nia ngai ania Central Paramilitary Force Company sompasari zet i Murshidabad district a hian tirlu turin Calcutta High Court hin thu peka chu wang chun tuna chuan Central Paramilitary Force Company sompasari ten he Murshidabad district hi an cham chil to chu vain buina te po hi ziom chhoni hretania Murshidabad district a hian in ami cheng za somruk hi Muslim an nia West Bengal state a Muslim te chentam na ber district ani wangin he buina po hian Hindu lamian Muslim tin ngam meulo nia ngai ania chu wang chuan BJP hroi tu West Bengal an ep tu hroi tu lar Suvendu Adhikari chuan Hindu Mizo le chuang te chu he ti lui na mangin mun him lama an tlan chian dia soin ya an sa him na zongin chu wang tak chuan an du reng wang pon oi lowin an sa him na zongin district tanga le mun him lama yan tlan chian ni na soya ti chuan BJP lam hianin rural light Trinamool Congress te chu Muslim te lam tang le fui portu an ni tin Hindu mi puite laka buina chok turin Muslim ten than tho chu Trinamool Congress te hian an thlop nin an soya BJP ti hian April di som pathum pathian ni khan he thil thleng an du lo lan tirna hian Calcutta khopuya kongzo na te an hoi hota chuta chuan Chief Minister Mamata Banerjee chu bang turin an phuta West Bengal buina po chingfel hlei theilowa an pu wangle Chief Minister Nizel turin atlak to lo nian hriata wangin an Chief Minister Mamata Banerjee chu BJP ti hian a ban an phutani ti chuan rural light Trinamool Congress lamte ro chuan BJP te chu he tharum thona manga tran mun than nei tuma puin boina mang hian rural light Trinamool Congress te ti ming chiat an tumin an lo man hlel ve hlenin an pulet ve thunga ti chuan he thil thlenga hianin tual chung mi mai baka Bangladesh atang tele state pon atang te puin boina chok tu hian mi dangan ronin rol ti tein BJP le Trinamool Congress te hi anin putona thudik takaro chu hriata hara amai ro chu West Bengal governor BJP sarkarina governor chu rotani wangin West Bengal governor point he buina chungchanga hian state sarkar chu chemuanga le nge ni he buina chingfel hlei theilawa angai thu te po asoi chuak hialani chu wang tak chuan he thil hi politics sangjok tak point tuna West Bengal ep tu ni mek BJP te le rural light Trinamool Congress te hi thu in chu le nge ni dikjok ni tumin anin pu ton na saviawa Chanchinthar an luan ne ve ni tun din muna chuan boina chuak tharom to lawa boina chok tu niarin hlelmi za somnga chuang te chu thu zua fi turin police ten an man to ne soine bokani ti chuan a pariat na chuan nimin April di som pathum tum kauni kha Delhi Roman Catholic ko hranten tum kauni kongzo an dil chu Delhi police ten an phalsak lowa chu wang tak chuan Catholic Association of Archdiocese of Delhi te chuan thu chu siamin Delhi police ten hetia tum kauni kongzo phaldan pe theilo chu an dem thu le makan ti thu chu siamin an soya Catholic roi tu te hian kum tam takal ta tangkhan Delhi a hian tum kauni kongzo hi an lo nei to thina engma har satna an to ngai lo thu le boina po chu ngai lo thu ten soya kumina hetia kongzo sarkarina phalsak ta lo hi makan tin hriat thiam haran ti thun soyani choldima sakhan heti bek lai hianin choldima sakhan Hindu hoin ram pathian ngeni ram divyan anti mi khami den chen khan Hindu hoin kongzo na an ne chuta chun Delhi Chief Minister Rekha Gupta te potel pui loi sia chu wangin tun pathian ni lo thleng tun pathian ni liamta tum kaw nia Delhi police ten Christian te abigin Roman Catholic te na tum kaw ni kongzo an nei tura phalnan han dilan lo phal le si lo kha BJP kai hroi Delhi sarkar chu thleibi neya an pu ni chuan he kongzo phalna pe kan ni lo chungchanga hian Kerala Christian te pon an lan na hlea a chan chu Kerala state hi India rama chuan North East India hem India mar chakti lawa chuan Christian tam na ramania abikin Roman Catholic ten tam me ma khulama kwan chuta chuan Kerala state chief minister tele khemu Kerala state chunga eptulam tele
an politician hlun tak te point Delhi sarkar ina Roman Catholic te kongzo tum kaw ni kongzo phal sak lo hi an dem thu anon soi choka Mizoram le Northeast India kan politician te ro chun he thil thleng chung chang an dem thu hi engma thu chon nei ve le lawa nge tum kaw ni kan mang na salu to ka central politics he central news lam pangti kan shalo zo ka ro chu ka shalawa eng po chu ni sela karon soi he chani la po hian karon soi to thin chu India rama hian mani loka Muslim te tan ani an ro sum an en kolna Muslim sakwa an ramle inle lo nei chung chang te an en kolna of amendment bill an pasa an next target tur chu Christian te kan ni tia ka soi thin hi engani kong tom taka chu na thleng dik fo chho ve mai the ni amaro chu chu tiang chu ka soi tum per pon ni lowa tuna he Chanchinthar thlir zauna ero chuan Roman Catholic te na Delhi kong an zo thin phal sakan ni telo ro hi chuanin thil tam tak chu om zia ron thril chho ani chu wang tak chuanin BJP te na Muslim te dan tharan siam kha ke ni Mizoram atang chuanin kan lo thlir liam ve ringa Muslim te dan ania an siam that sak an tia amaro chu he policy BJP te hian India ram hin Hindu lal ram zawn tum na samai sia foreign religion an tia Muslim le Christian te nokan tia pewa India rama sa khopiang Hindu Buddhist Sikh kan han tiang si tu nokan tia mem lo amaro chu ram danga tanga sa khoron lut Muslim sa kho Islam sa kho le Christian nai ro hi chu theipa to phian an dowa chu wang tak chuanin he Muslim te angani an bungro nei an en kol dan tharan passport kha ke ni angani kan belchian lo lutuk wang te po hi ni ma na kan thlir liam bi me ya amaro chu central politics te India mainland politics te kan ria tangai ni achan chu invent dan te le malak dan tur te kan thiam thein hatan apoi mo ni chu wang tak chuan Mizoram a hianin central politics te shalakal lo ema kan chadela po hian he ting lampang kan soi ti ngai nom ti taka han ngai thla po hian tam lo ni te po hian ka thrin ani chu wang tak chuan apoi mo sia kan han soi non ve le ona a hreber le thimber ni lo baila veizong takte ni wangin kan soya hei BJP sarkar soi selna an rung to lom tin comment then khata te po ma khan ka puwa ya na zong hian ka soi sel ngor ngor ni lawa amaro chu Hindu lal ram din an tumna lama sa khote naw jok te le Hindu ni lo sa khodang an be dan le an dan chep dan ero hi chu kan hre thiam ve tu lani party ang zong of social kan ni lawa achan chu Mizoram chu ami pui tam jok Christian kan ne chu mai ba kan tam tlem jok kan ne hetia India ram nam tam ber le sa kholien ber Hindu du dan anga India ram ro rel na te India ram dan ten kalpui ni chon sa khodang le nam te naw jok te kan chep tol tul don wangin khatiang ang din mun an malak tum na te kan lo hre thiama lo in ven dan te le kan ma thlir te kan malak na te kan ti engani kan lo in ven thiama kan lo in engani kan lo don son thiam theina tur khan thiam le thiam lo in heng ate po hian a thlir zauna hi ka ron siam ve thin ni ti kha kan soinon le du ni te chuan Chanchinthar thlir zauna pakhuana chuan state platform for common school system Tamil Nadu chuan Tamil Nadu governor RN Ravi chu April nik som pani khan Maduraya college pakhata kholian tura somania athu soina zirlaino pangte chu Hindu pathian fakna Jai Sri Ram antia chu Ram pathian ro pui ber ro se ti aurol tura ti wangin bang turin an phutani hemi state platform for common school system Tamil Nadu Paul te hian India president Draupadi Murmu hena an state governor RN Ravi chu bang turin lekha an ban turin lekha an thonani Tamil Nadu governor RN Ravi hi tunaya hian kan chanela pok anon soito voi ni voi thum koron soito in ka ria India ram Chanchinthar hi lo chona saviawa Tamil Nadu state sarkar nen thianin anin millo ema an governor hi BJP nan rot IPS pachal pension ta an lo ni bok nen BJP Hindu kulbut lutu ko lo ni bok nen an state sarkar ne hinin millawa chief minister MK Stalin an nen po thu boila boyan nei jing to viawa tin chu mai baka an state sarkar malak na te malak pui that du lo wangin governor ta chun poi mo sia state assembly ne dana pomte kha governor ne nan thena governor level a chin fel theita oma governor level a chin fel theilo India president ita alo hret pui tur thil te oma
chung te chu ma la thadu lo chu wang tak chuan Tamil Nadu State Assembly point nikum lama dan an lo pass to an governor ina e file kal tir du lo wanga e resolution an pass non te po omani chu tiang ang te po chu thil thleng tam tak oma chu mai ba ka i an state sarkar ne na tang rol turan ni wangin governor speech om thin hi budget session ate i assembly house a governor in state sarkar malak na sang sang ai nge ni an malak na poimo zual te khatiang ang an soitur governor ina thu soi hun tur anga te khanin i adu anga sarkar malak na an zia ang ate adu lo zong anga ni chuan zia thina wang te khan thu hi voi thum soi du to lo boka tin national anthem an play chung changa po a chuak tau to boka ni khatiang te ni wangin aren ravi hi Tamil Nadu State sarkar ne hinai mil lo em chu mai pa kha a BJP zia kha azuk tilang na salo to kani chu wang tak chuan Tamil nam te chu India chimlama po mar lampang India mar lampang hindi tong mang te ngai sang lo lutukram a governor na zuk thok sia an boina hi a om chho zeu zewa tun nai lok pon kan channel la pok an ron soi tong khan Supreme Court be point i khemi Tamil Nadu governor RN Ravi hi athil ti dana e dan lo ang tak le India ramdan puina be senga na tholo wangin e aron kam khat to ti te po kha kan ron soya chu wang tak chuan he Chanchinthar hi angai nom verio ba ka Chanchinthar lang sara ne wangin kan han tela ti chuan kan Chanchinthar thlir zauna somna tan chuanin Aam Aadmi Party Delhi President Saurabh Baradwa sa chuan BJP kay foi Delhi sarkar office sang a Ambedkar thalak intaran lak thlak awangin na takina soisela ani hemi Aam Aadmi Party Delhi President Saurabh Baradwa sa hianin Aam Aadmi Party in Delhi sarkaran kay foi lai khan India dan puisiam tu Dr. B.R. Ambedkar thalaki office poimo zong a sarkar office poimo zong ate tara ni thina tin he office poimo hian chief minister office tele minister office te zong po a huam veka chuwang chuan Aam Aadmi Party na Delhi sarkaran kai hruai ka chuan Ambedkar thalak hin tar vek thina amaro chu tuna hian BJP ten Delhi sarkaran ron kai hruai veta Ambedkar thalak hin la thlanua la chuwang tak chuan hei hi BJP ten India dan puisiam tu Ambedkar anza lo na lantirna ni ti in na takin ron soi sela hei mai ba ka hian Ambedkar hi India rama ya engeni nam noi nung dalit namma ni wangin dalit nam te po an musit telna ni ati in Aam Aadmi Delhi an president Saurabh Baradwa sa chuan na ron soya hei mai ba ka hian Delhi in thana khan BJP hian in dalit zirlai te hne na scholarship pek te a zirlai ti thadeu hne na tranpuina sum pek chungchang te pon soya tun thlengin an la ti hlot tling lo hei wang tak hian dalit zirlai te po an ngai tha in nge ni an ta na ham thot na tur omang chi te pon ti hlot lin sak theiri lo chu wang tak chuan BJP sarkar hian in thlanan thu ti mang kha an ti hlot tling don em ti chu Delhi hian in dalit khami nam noi nung te hian an thlir meka chu wang tak chuan BJP sarkar hi in thlanan in ti mang kha engma ti hlot lin thei an nei don lo ni te poin Aam Aadmi Delhi an president Saurabh Baradwa sa chuan aron soi pakani ti chuan a som pakhat na chuanin enforcement directorate ED te chuan National Herald Chanchinthar in diklo taka suman man dan le an lak lu dan chui chen na April ni som pakhat zirtop ni liam ta khan nei chan turin thu chuan siam ta he National Herald Chanchinthar hi thui tak soi turo ma ro chu toi ten kan soenga Associated Journals Limited te an kol thina nia chu India ram Prime Minister ma saber Jawaharlal Nehru kai shoya he Associated Journals Limited thi dinania chu khati hun laya India in zalian na swala aswal tele India Independent nu thleng point Associated Journals Limited te hianin engeni Chanchinthar pat khat saptong in National Herald an tia Urdu Chanchinthar te ponan ti chuaka Chanchinthar pathuman ti chuak thina ni chu wang chuanin i hetiang hi India thalai tele India mi puitana India ram mangai na te India ram ta na tangkai na turan nei theina turang chi tein Chanchinthar thatak National Herald khan ti chuak thina chu huna local zela Associated Journals Limited te na an enkol thin National Herald chu kumsang ni
pariat Khawvel bur tang khan em ni an lo ti top ta en kol hlei thei lo khan om ta chu company pakhat yang India company chuan in an lei chhawng ani an khar chhawng ti la chu yang India company nei tu a shareholder share za som sari paruk nei tu chu Congress roi tu Sonia Gandhi le afa Rahul Gandhi te an nia tin a share nei tam zinga hian Congress roi tu hlun tak tak Motilal Vora te Oscar Fernandez te Suman Dubi te Sam Pitroda te an tel thina ni chung te ni wang chuan BJP roi tu Subramaniam Swami khan kumsang ni som pakhat khan em ni he National Herald thu boi hi Supreme Court a thelu ta chuan Supreme Court thu pekin tuna hianin Enforcement Directorate te chuan he case hi chui chian tur tin thu chuan ron nei ta ni khati hun laia National Herald tina ro sum man nei khamin National Herald and call to Associated Journals Limited te hian India ram ko pui sang sang a bikin hei mi Mumbai Delhi ti te Lucknow ti te Uttar Pradesh khatiang vela khanin building te le press te khatiang ang chi ro hlu tam tak engani ro sum kan tiang chi khatam takan neya chu wang tak chuan tuna he thu boy thelu tu Subramaniam Swami po hianin Associated Journals Limited te ro hlu nei zong hi cheng vai pel chi sang ni vela nia chu yang India company ti hian cheng noi som nga chawin an lei chhawng a he thila hian mantang ei tu diklowan omina hria chu wang tak chuan a share nei tu yang India is company share nei tu Sonia Gandhi te nu fa Sonia Gandhi le fa Rahul Gandhi te pa ka Congress roi tu hlun then khat te la ka thu boy a thelu ta ani Subramaniam Swami na thu boy thelu a hianin ni he company hi tuna hian mumal taka function pon to lawa maro chu Congress party te na in thiam takin loan anin rultir dana te po yang India company hlok theina turin khatia anei tu masa Associated Journals tena loan an lo Congress sarkar na Congress party na loan a pek chungchanga te po hian thu boi hla boi tam tako matin diklo takasum engani in puk tir le April te ni na hria company dan India ramida private company te function dan tura a function anga kal lowin tu te mo Sonia Gandhi te le Congress party te ham thana turin hetiang company te hian man la ni ti in thu boy a puluta he thu boy hi April ni som pakhat khanin thar tho le lo ni ta tuna hian Rahul Gandhi le anu Sonia Gandhi te le midang khating Congress roi tu hlun that khat te khanin thu boy hi anin soifel theidon em ti chu Indiaram Chanchinthar lakhom tu tenga even pol takania amaro chu Enforcement Directorate te hian engting takin ge charge sheet an siama ka thu boi he an chuizel don ro chu hunin la ron threlanga engpo chu ni sela he thila hianin Sonia Gandhi le Rahul Gandhi te hian ukil thatak tak ten roya tlem lai po khanin kota te pon inlan tura ko an ni zak zak to ni ti kha kan han soithar le ni sela ti chuan kan Chanchinthar thlir zauna hi kan han ti top don hnayanga India ram politics chung changa hin thil ngai nom tak tak han thlir bel tur te po ma chung singa chuanin a top na ber tur te po nenga Uttar Pradesh a khuan Bahujan Samaj Party an oma chumi en Bahujan Samaj Party chu lo than len zel ta ka khan National Party te pon han ni chawa engani thok khat lai khat chu Uttar Pradesh ate po sarkar an han siama India rama Lok Sabha member Rajya Sabha member te po engam zatan nei thina ni chuta laya Bahujan Samaj Party an roi tu le Uttar Pradesh an Chief Minister thin chu Mayawati nia ani hian tunna hen Thu Thar ron ne chu awa pa Akas Ananta an party tagin mani de ulok khana not choka ti chuan tun nailok te tun ni khat liam ta lek hian awa pa ama ai o tu tur ab angeni alo chaklo huna mo boral nuwa keima menon thak tu tur tia arwat awa pa auna pa fapa Akas Ananta kha angeni ngeni party dan kalde wache ta wa khan party tagnan hol chok rap rapa amaro chu nimin pm la mai khan an party a an la lut le a heng te po hi India politics ngeni Chanchinthar lang sa jinga mi pakhatan ya maro chu tun nu ai chonin Bahujan Samaj Party te hi thoman nei lian tuk lowa chan chu an len na anin kul na
mun puiber Uttar Pradesh apo sarkar an siam hlei thei talawa hemi Bahujan Samaj Party chu Bahujan ti chu India rama Hindu nam noi nung soina nia khami Hindu nam noi nung te tana party an din Bahujan Samaj Party na Uttar Pradesh sa sarkar an kai soi lai khanin mayo ti hian India rama Dalit te chuanin anma ni Ambedkar nuwa chuan politics manga Dalit nam noi nung te ron chandam le tu zinga pakhatan ngai thina nia amaro chu mayo wati me po hi rei takka sarkar asiam hlei thei ta bik lawa a sarkar lai khan Chanchinthar engani tam taka luwa chu wang tak chun India ram hun sang sang Bahujan Samaj Party te khan din ta ka wangin National Party te khan han ni chhota khatingang te khat Chanchinthar an lo ve thin eba wangin a hun lai shapha tan chuanin mayo wati nula senior khati hun laia Uttar Pradesh Chief Minister Thin Khan Thu Thar ron nei le ti te po kan non remind vele mai cheu ni ti chuan thui tak hemi Bahujan Samaj Party Chanchinthar te le Uttar Pradesh Chanchin te po hi thlir tu rama maro chu kan Chanchinthar buat sai te then khatin thui kan ti thin ema wangin ti khanin a thui lu tok te po hlom le to chu wang chu kan lo du tok le mai anga a ma ko ron soi to thin ang khan a comment lampang te a share dar lampang te a like te po niang subscribe te po niang khang ang kha thane min lo ngai pui le turin kan ngen non le chowa kan Chanchinthar ron thlir zauna te po afam kim lo ang te ngai lu tu nang ni tal in lo lom hi kan ta chuan lo mama tin comment thatak tak in rot pe comment ta khan a thalo lai ni en thret te le than na tur kan nei te ma son na tur kan nei te kha soi hre lo ula tin comment lama te po in hret dan loin ang tok lo te mo ke ni na kan ron tarlan le kan ron soilan te in ngai dan ni che lo te po kha han in chang ton han in hial bap pila ti chuan an nuam chho don ani chu wang chuan nang le ke hi nei tu kan nia thu ma in ti che thei kanam chuang lo wa in tel lo chuan he Chanchinthar buat sai te po hi phurom lo ni ti kha kan hria chu wang chuan kan ngen non le du chu ni dam takin hun lo mangula Chanchinthar thlir zauna te po kan thei angin buat sai kan tum zel don nia tu na tan chu kan du tok le photang